Prieš jus Dmitrij Šilov ir Vera Prieškova, norintys kurti šeimą. Gerbėmieji Vera, Dmitrijau, gerbėmieji santuokos liudytojai, gerbėmieji svečiai. Prašom versti. Уважаемые участники, уважаемые Вера, Дмитрий, уважаемые свидетели брака и гости. Šiandien jūs esate čia, laisva valia, nekasdienėje vietoje, kad oficialiai taptumėte vyru ir žmona. Šiandien jūs viešai ir oficialiai įsipareigosite vienas kitam visų mūsų akivaizdoje. Сегодня вы находитесь здесь по доброй воле, в необычном месте, чтобы официально стать мужем и женой. Сегодня вы официально в присутствии всех дадите друг другу обязательства. Gal galima garsiau, nes filmuoja, kad mama girdėtų. Sveikiname jūs, apsisprendusius gyventi santuokoje ir apsisprendusius drauge kurti savo šeimos ateitį. Поздравляем вас с решением вступить в брак и вместе строить будущее вашей семьи. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teise, šiandien Širvintų rajono savivaldybės administracijos teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje registruosime Veros Prieškovos ir Dmitrijaus Šilovo santuoką. Руководствуясь идеей правом Гражданского кодекса Литовской Республики, сегодня, 22 февраля 2025 года, в отделе права персонала и актов гражданского состояния администрации самоуправления Чельвинского района мы зарегистрируем брак Веры Приешковой и Дмитрия Шилова. Gerbėmieji Vera ir Dmitrijau, Lietuvos Respublikos konstitucija skelbia, kad šeima yra pati svarbiausia mūsų valstybės vertybė, o santuoka įteisina šeimą. Konstitucijoje taip pat skelbiama, kad santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Sutuoktinių teisė šeimoje yra lygios. Bet santuoka, aišku, tai pirmiausia moralinė pareiga vienas kitam. Уважаемые Конституция Литовской Республики провозглашает, что семья является основой общества и государства. Брак узаконивает семью. В Конституции также говорится, что брак заключается по свободному согласию мужчины и женщины. Права супругов в семье равны. Брак – это прежде всего моральное обязательство друг перед другом. Tikiu, kad jūsų apsisprendimas įteisinti šeimą yra brandus, tvirtas ir širdimi pamatuotas žingsnis. Todėl įsipareigojate drauge gyventi, vienas kitą gerbti, mylėti, saugoti, būti ištikimi vienas kitam ir saugoti šeimą. Я верю, что ваше решение узаконить свою семью – это зрелый, твердый, взвешенный сердцем шаг. Вы обязуетесь жить вместе, уважать и любить друг друга, быть верными и беречь свою семью. Gerbiamasis Dmitrijau, ar jūs sutinkate vesti Verą ir prisiekėte ją mylėti, gerbti ir būti ištikimas? Taip, sutinku. Дмитрий, согласны ли вы взять в жены Веру и клянетесь ли вы ее любить, уважать и быть ей верным? Kurią pavardę pasirenkate registruojant santuoką? Šilov. Какую фамилию? Gerbiamoji Vera, ar jūs sutinkate tekėti už Dmitrijaus ir prisiekėte jį mylėti, gerbti ir būti ištikima?
Чайно верно. Согласны ли вы выйти замуж за Дмитрия? И клянетесь ли вы его любить, уважать и быть ему верным? Taip sutinku. Kurią pavardę pasirenkate registruojant santuoką? Какую фамилию выбираете при регистрации брака? Šilova. Atsižvelgdami į jūsų abipusį sutikimą tuoktis ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisė 2025 m. vasario 22 d. registruojame jūsų santuoką. Vyras pasilieka pavardę Šilov, žmonai suteikiama Šilovos pavardė. Учитывая ваше взаимное согласие вступить в брак и руководствуясь цивильным правом Гражданского кодекса Литовской Республики, мы 22 февраля 2025 года регистрируем ваш брак. Муж остается с фамилией Шилов, жене присваивается фамилия Шилова. Gerbėmieji Vera ir Dmitrijau, jūsų apsisprendimą sukurti šeimą prašom patvirtinti parašais santuokos įraše. Просим подтвердить ваше решение создать семью подписями. Ačiū. Gerbėmieji santuokos liudytojai, prašom pasirašyti santuokos įraše. Свидетели просим подписаться. Ačiū. Na, o dabar pats svarbiausias šios dienos momentas. Важный момент. Сейчас самый важный момент этого. Lietuvos Respublikos vardu Dmitrij Šilov ir Vera Šilova skelbiami vyru ir žmona. От имени Литовской Республики Дмитрий Шилов и Вера Шилова объявляются мужем и женой. Galima paploti. Можно попробовать. Gerbėmieji sutuoktiniai, man labai malonu kreiptis į jūs jau šiuo žodžiu. O dabar prašom pasikeisti žiedais jūsų šeimos simbolių. Уважаемые молодожены, просим обменяться кольцами, символом семьи. Kas pirmas užmė? Nesvarbu, kaip jūs norite. Na, pasveikinkit vienas kitą. Поздравьте друг друга. Mes taip pat norim jūs pasveikinti. Norim įteikti jums pirmąjį jūsų šeimos dokumentą Документ. ir mažą dovanėlę šiai dienai prisiminti. Ir žinoma, iš viso širdies norim jums linkėti tokios gražios meilės, kurią šiandien matome jūsų akise. Такой, как сейчас видите, в глазах. Gyvenkite darnoje,
santarvėje, vienas kitam padėdami, vienas kitą palaikydami, bet kokioje gyvenimo situacijoje. Taigi, būkite Ačiū. Ačiū. Prašom, pasveikinti. Prašom, sveikinti. Mes?